Yo, suwane kacepang ngadeg ratu iri goreng uriayo yo. Sama punika taler sang Prabu Dasarata ngalem putraning dahating ledang Siramu juga ratu ibarat buah ngerim menurut pengandikan itu sang ramu pantes pada kang ratu kaya sang Prabu sapunika wacanan sang Prabu Raja karena parampar ujian narendra patrane punika sampun asuk kabirang mewali-wali indek pengandikan itu sang Prabu lacer pisan sama winarah dikang balik kabeh riujan sang Prabu sampun puput kedawuhin wanyaki sami nyobiahan sedaging pengandikan ide sang Prabu